Pozdrav drugari, PCS TV kanal je u pitanju, vi gledate Ratchet i Clank Walkthrough, znači igrat ćemo čitavu igru. Inače, ako je neko od vas slučajno danas u toku dana video da sam uploadovao ovaj klip i onda nije mogao da ga pogleda, to je zbog toga što je američki NBC odlučio da mi blokira ovaj video zbog nekih 5 sekundi koje oni smatraju da su u njihovom vlasništvu. A tih 5 sekundi je bilo kao neka cut scena. Tako da, nažalost, morat ću vam samo prepričati te cut scene, nećete moći da ih gledate kod mene, morat ću da ih skipujem sve. Pa onda, ništa, gledamo samo čist gameplay. Inače, ovo je Ratchet. Ratchet je kao neki mehaničar, on radi na toj planeti, nije bitno sad kako se zove, i popravlja svemirske brodove. I sad ćemo pokušati da popravimo jedan svemirski brod. Inače, već imam snimljene drugu i treću epizodu, pa ću morat malo da ih prepravim. Da izbrišem te cut scene, da mi ne bi opet blokirali klipove. Što znači da ovo snimam drugi put, ovu prvu epizodu. Ali nema veze. Sad sam se upoznao malo sa gameplayom, vrlo sam zadovoljan, grafika je prelepa, kao što verovatno i vidite. I uglavnom Ratchet mašta o tome da postane galaktički ranger. Ali jednostavno ne može da uspe u tome zato što je mali i zakržljao, a galaktički rangeri su velike face u svemiru. Ali šef je bio toliko dobar da ga pusti da ode bar da se prijavi na to kao neko, ne znam ni ja šta je, nije takmičenje, ali kao na neku probu, da vide ovi da li on ima ono što je potrebno da bude galaktički ranger. Inače, u igri se skupljaju ovi šrafovi, kojih ima na sve strane, znači kada razbijate ovako neke kutije sa alatom i... Evo ovdje ima jedna, na primjer. Onda ubijate neprijatelje, mogu biti neki roboti, mogu biti neke žabe, kao ovu što ste vidjeli malo pre. Dolaze u različitim oblicima i veličinama i na početku su uvek lakši, a kasnije će biti malo teže da ih sredimo. Ratchet knew he faced mortal peril. Should he find himself on the verge of death, he'd need to find nanotech to heal. I used that stuff after a bank robbery once. It healed like 3 out of 5 gunshot wounds. Inače, ovi naratori koje čujete menjaju tu svoju priču u zavisnosti od onoga što se dešava na ekranu. Znači, ako negde zalutam i ne mogu da nađem baš svoj put, oni će mi to verovatno na neki sarkastičan način prikazati da sam negde pogrešio. A ovdje imaju neke kartice, to sam primetio kasnije u igri isto. Ali one realno nemaju neku preteranu važnost. Maybe he was just saving up bolts so he could buy a new weapon to protect the galaxy with. Hey, who's telling the story here? With his enemies vanquished, Ratchet forged ahead. His destination? Destiny. Igra malo podsjeća na NEC, ako ste igrali, to je onaj prvi platformer koji je izašao sa PS4-kom. Ja sam ga kupio nedavno, bio na nekoj rasprodaji na Amazonu, jako smešna cena bila, možda $4, jel tako nešto. I šta ja znam, nije igra toliko loša, ako niste igrali probajte, ako možete da nađete baš jeftino jako, ali više od toga ne preporučujem da dajete. Sad smo došli do tog poligona. Ovaj lik je inače kapetan Quark, on je kao najveći heroj tih galaktičkih rangera.
I on je uzor Ratchetu. I spy another contender. Good luck, future ranger. Sad ćemo da vidimo šta ima ovdje. Show us how quick you can be on your feet by jumping over these obstacles. Good work. Now keep moving to the next part of the course. Ok, sad treba malo da skačemo po ovim platformama. Please do not run up and insist on shaking hands. I might. Good job. You could be the recruit we've been looking for. Keep moving to the next part of the course. Hey there, recruit. I'm Frax Lectrus and my specialty is brute force. Let's see how well you can bash these crates. Hey, that was pretty good. Keep moving, it's time to get our hands on some firepower. Go ahead and grab a Ok, sad dobijamo neko malo jače oružje. Fusion Grenade. Možemo da kupimo, menjamo ove šrafove i vike koje smo pribavili usput. I Fusion Grenade bacamo u tako neke objekte koje možemo uništiti, kao ovaj na primjer. Dok se u ovim kutijama nalazi municija, nove granate i tako dalje. Evo, ove žabe su već malo veće. I opasnije. Solana Galaxy is a perilous place, as evidenced by the large amounts of ammunition left sitting around in crates. Treba će nam sve ovo. Treba ovog robota uništiti. We've armed these dummies with Gadgetron flamethrowers. Our lawyers are totally cool with this. Good job, recruit. You may just be the next galactic. Inače, ovu igru pravi Insomniac Games, koji je pravio i onaj originalni Ratchet & Clank. A ovo je neki remake koji se dosta oslanja na te starije igre, ali donosi mnogo toga novog. U nekim delovima je ova igra čak totalno identična onoj staroj. Samo je grafika značajno unapređena. One down. Oho. Another one. Whoa, looks like some angry toads. Impressive. Could we be looking at Solana's next Galactic Ranger? Da, ove žabe napadaju robote, ali bi napale i mene, verovatno, da sam im bliži malo. Inače, igra ima i vrlo zanimljiv sistem napredovanja, jer kad što više koristite neko oružje, to ono dobija jači level, pa tako unapređujete, znači treba ih koristiti često. Sad ovdje treba da napravimo jednu pauzicu, jer mi je tu NBC uložio žalbu kako oni posjeduju tu cut scenu, pa ću to verovatno obrisati. Nećete ni primetiti to dok budem igrao. Sad, pošto se igra zove Ratchet i Clank, Ratcheta smo upoznali, a ovo je Clank, ovo je mali robot. Ovo je inače fabrika na jednoj drugoj planeti. Malo su ratoborni ovi njeni stanovnici. I fabrika koja se nalazi na toj planeti se zove Drek Industries. A Drek inače u XU regiji, pa ja sam primetio u Hrvatskoj, na primjer, da se za Drek, kad kažete da je nešto Drek, to je sranje ili govno ili tako. Tako da je ovo duplo smešnije kod nas. Znači, Drek industrija. I sad oni prave neke ratoborne robote, Warbots se zovu, koje će poslati da izvrše invaziju nad ovim ostalim planetama. A ovaj mali robot je kao neki defekt, znači neki defektan robot, pošto su oni svi golemi i ne znam ni ja, sa velikim oružjem i tako dalje.
a ovaj je mali i nikakav i onda su odlučili da ga unište i sad moramo da pobegnemo. Sve bi to vidjeli lepo u cutsceni, ali nažalost morao sam da je skinem. Oh my. Quit your running, you useless piece of scrap! Dupli skok da izbegnemo lasere njegove. Get back here and let's settle this! Warbot to Warbot! Nikad nisam voleo ove ovako delove u igrama kad treba da, kao da bežiš od nečega, a ono ide prema tebi, sve. To ima dosta toga u Unchartedu, to sam primetio. Suddenly, the defect spotted a power bot. This device could power up a variety of machines, but where should he throw it? Znači, kad bacimo ovog powerbota, onda aktiviramo Thank you, Shiv. I neke pride myself dodatke. on my penchant for storytelling. What seems to be the problem, Victor? You won't get away from me, Chairman. I've got a Ok, znači ovdje treba da produžimo do kraja. Mislim da znam kako ću. Da, ovdje se nalazi prekidač za to. A inače, evo, na primjer, dok sad ovo prelazim, zašto bi, na primjer, NBC meni blokirao taj sadržaj? Pa, 28. aprila, znači za koji dan, izlazi i film Ratchet & Clank, koji verovatno ima dosta ovih cutscena u sebi, pa su oni zbog toga kao odlučili da blokiraju, jer onda ispada da ja koristim njihove, kao kad bi uploadovao neki strani film na YouTube, znači odmah bi ga blokirali. Not that brute again. E sad neki malo jači youtuberi imaju verovatno te dozvole, pa oni dobiju kao da postave ceo klip, ali šta da radimo, ja sam još uvijek mali. Inače, hvala svima, prešišali smo 300 subscribera. Vi znate kako ja nikad u klipovima ne tražim da lajkujete, da šerujete, da subscribeujete, pa tako neću ni sad, nisam do sad. Uspelo mi je da dobijem vašu podršku. Veoma sam vam zahvalan. Očekujte u buduće dosta kvalitetnog sadržaja. Nastavljamo snimati u 4K one recenzije. Gameplay 1080p za sad, pošto je to ograničenje PlayStationa. Tako da, treba sad da idemo na ovu planetu, Veldin, gdje su se sreli Ratchet i Clank. Clank je pobegao sa svemirskim brodom iz te baze i onda se spustio na ovu planetu gdje ga je Ratchet video kako njegov svemirski brod pada. Naravno, ovo sve moram da vam prepričam zato što sam morao da prekinem tu cutscenu. Nažalost. I tako su se oni sreli. E sad treba da preskočimo ovo sve. A za to ćemo koristiti ovog robota gore. I evo ga, prvo oružje. Nice! A combustor! Ratchet basked in the freedom of being able to switch weapons whenever he felt like it. Ok, sad možemo s onih granata da prebacimo na combustor. Perhaps you could shoot something to open the door. Impressive shooting. Tu ćemo naći još neprijatelja. Uh-oh, Blarg. What are they doing here?
I have information in my databanks that poses a threat to Chairman Drek. He must have tracked my position to your planet, so he could get it back. Grim, listen to me. I want you to lock the garage doors and then head down into the shelter. I'll be there as soon as I can. Copy that, Ratchet. I think that's all of them. Pogledajte samo te efekte kako i ovi šrafovi lete prema njemu i sve radi u super fluidnih 30 frameova, nema zastajanja nikakvih. Nema frame pacinga, frame dropova, šta god. Znači, igra je ispolirana do daske. Whoa, is that a Blarg dropship? Correct. Model X6Z to be exact. Da će nam Also trebati known jedan as fusion the grenade. dropship of death. Great. Oh boy, out of ammo. O, već nema municije. Dobro, pa se stvorio ovdje. Well done, Ratchet. Ok, sad možemo dalje da nastavimo. O, vidi ovdje dosta ovih dolazi do mene šrafova, znači da se još nešto raspalo. All the jobs Drek could have given us. We gotta look for some defect. Ah, it's the... Oh, mama! Grenade! Oho, moramo menjati oružje. Oh no, the Blarg are all over Grim's garage. Grim, are you okay? I'm fine, kid, but I ain't opening up until the coast is clear. Just hold tight, Grim. I got this. Malo healtha da pokupimo. Jer ovdje su neki mnogo gadni roboti. Hey, fellas! Let's do a little long back, huh? I've got you on holovid. There are more enemies moving in. Incoming dropship detected. Warbots. Uh-oh. I'm down. Ovi su mnogo zajebani. Ratchet, this Sad nam trebaju ove granate. disassembled weapons and engine parts everywhere. Didn't you tell me you were gonna clean it up last week? Yeah, sorry about that. Got held up on a project. A beginner's guide to quantum burst engines. Just throw that anywhere. I have it bookmarked. What's this? Fun with singularities and other cataclysmic events. That's really Treba what da my uništimo education ovaj is. brod. It is always good to meet a fellow academic. Really, I just look at the pictures and then, you know, wing it. I evo ga, gotov je. Pogledajte ovaj slow motion efekat kako je dobar. Sad treba da uzmem kombustor. Valjda me neće ubiti. All right, Grim. Coast is clear. Can you open up? Uf, dobro je. Ratchet, why did Sony's name just exploded? Sorry about that, Grim. Listen, get my tools ready. I just found something in the desert I need to look at. Interesting. What kind of factory is this? I sad smo This? došli u No, garažu this is just a garage. gdje će Lived here Ratchet since I was a kid. popraviti Come on, ovog let's get you fixed up. Clanka i krenuti sa njim na putovanje. Na planetu Novalis, a ovo ćete gledati u sljedećoj epizodi. Tako da smo za danas završili.